Tak kontong. Kalau baru fresh kan, baru fresh tak kontong keluar dengan student habis. Buat dengan Akmal Daniel. Ya betul. Nanti I will degree. ask you to introduce yourself lah. Introduce. Boleh? Nantikan grad bila, nama. Macam tak nak panjang-panjang kan boleh tak? Boleh. Don't worry. Make yourself comfortable. I like you guys be yourself je. Tak perlu memaksa. Melayu, English hentam je. Boleh? Okay. Ada kata boleh rojak. Jangan cakap gemes sudah. Okay. Asalkan tak adalah nampak. Sebabnya bila kalau you nampak macam tak confident tu kita tak nak. Kita nak you ada that confident. You feel comfortable. Boleh? Boleh tak bawa pun okey? Tak bawah juga. Boleh, thank you. Oh, so you ambil degree kat mana? Saya ambil kat Unikan MFI. MFI? Thank you. MFI. Dengan Ahmad Daniel? Dia electromechanical, saya mechatronic. Oh, electromechanical. Saya tukar kat Lego lah. What's the difference mechatronic but Okay. electromechanical? Okay, macam electromechanical. Alright, ajak wait. Panel, Second. silent your phone. Silent Your phone. If best to water at the side of your ni. Okay, boleh. Okay, so. Okay. Alright. Okay. Hai semua. Hari ini kami daripada tim Electrical Engineering Department and we have 3 of our alumni as our industry guest speakers. Yeah. So I'm presenting one of the alumni from Sustainable Energy and Power Distribution. Miss Hadira, can you kindly introduce yourself? Yeah. Hi everybody. My name is Hadira. Alumni tahun 2016 from Sustainable Energy and Power Distribution. And it has been a long time since I'm here in Germany. So it's been wonderful to see the changes. Graduated in 2016, yeah? 16, correct. You're the first batch, right? Yes, first batch for SAPT. Thank you for coming again, yeah? For our open day. Alright, let's move on to Mr. Akmal Daniel, yes. Okay, so hi, my name is Akmal. I'm graduate time 2019. 2022 silap. Graduate 2022, masuk 2019. Masuk JMI belajar as diploma in mechatronics. And then sekarang saya dah start kerja sebagai production engineer junior. Okay, so my name is Muhammad Zulfaqar. So, tapi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak JMI sebab menyebut saya untuk bagi talk pada hari ini. So, saya dah graduate daripada JMI tahun 2022 dalam Diploma Mechatronic Engineering. Sekarang tak bekerja lagi lah sebab saya baru habis degree saya sekarang. So sekarang saya tengah menganggur tapi bulan 6 ni baru dapat job offer. Wah, congratulations Zulfaqar, insyaAllah ya. We wish him best of luck for his future endeavour. Okay, alright, so I guess my first question will be to Hadira. Yeah, Hadira, so before JMI, you sekolah mana? Sekolah? Sekolah menengah. Sekolah mana kat sini je. Oh, Dekat orang Bangi? Yes, orang Bangi. Alamin ke? I see. So you ambil sampai form 5? Form 5 and then I masuk sini, diploma, and then I masuk my degree. Then what makes you choose SAPD during that time? At that time, renewable energy is very big, very big dengan sustainable energies that we have dengan SDGs. SDG, Sustainable Development Goals tu. Okay. That's why we choose this. I mean, my parents and I choose this. And honestly, it's been one of the best decisions. Really? So for 3 years lah you dekat JMI. Then you do your internship. Correct. So do you think that what you learn in JMI applied when you
into your career? Ada ke? Yes, not exactly sustainable energy, Okay. but a lot of the times benda-benda yang macam soft skills, especially daripada how you manage your own project, because in GMI we are given the opportunity to do our own final year projects kan. Dari situ kita belajar a lot of things. So dari situ I belajar the soft skills for me to proceed in my career path. So TTOs being helpful, how do you adapt with your if you have any difficulties, so TTO memang membantu lah. Yes, I am actually very good friends with a lot of TTOs since daripada 2013 sampai 2016. We still keep in touch. They still give us or the students kan, some alumni punya programs, and then we get to network, and sometimes they even shared with us job opportunities, apa-apa lah, courses available. So yeah, TTO has been really helpful. Ya. Titik mana yang you rasa you rindu selalu? Oh wow, ramai lah. Saya rasa macam you have like a fond memory, memang strong memory of the TTO yang memang change you. Not here anymore, but Sir Anwar, Sir Afiq, and then Sir Afiq Faris TJ. ke? Sir Afiq, saya tak tahu lah ya. Nama panjang dia. Tapi Sir Afiq and then Sir TJ. Safi ajar apa? Wow, lama dah. Tak ingat lah. Tak ingat lah. Something electrical. Okay. From EED kan, kalau tak kita ada Sir Afiq Faris yang memang dia ada tapi he's pursuing PhD at the Oh wow. moment. Yes. Probably, I'm not sure. He's teaching PLC, Programmable Logic Oh, at that time Controller. tak bukan. SAPD bukan. before. I see. Okay, maybe I would like to ask a question to Ahmad. Yes. Ahmad, you Saya. graduated 2022. 2022. So you masuk Julai intake 2019. 19. So dari sekolah mana? Sekolah SMK Bandar Baru Bangi. Oh. Masih ni juga. Okay. Dua Bandar Baru Bangi memang satu sekolah je ke? Ada 3-4 sekolah juga lah. So you sekolah Bandar saya Baru jalan Bangi- 2. Jalan 2. Yes. Okay. Ah, ah. And then you ambil aliran apa waktu tu? Saya ambil aliran sains. Okay. And then lepas aliran sains tu, and then saya masuk diploma as mechatronic engineering lah dekat sini. And then baru saya pergi ke MFI untuk sambung lagi degree mechatronic engineering. Yeah. So apa yang buatkan you buat decision untuk pilih mechatronic tu? Untuk decision sebab first saya at first kita tak pernah dengar awal-awal tu kan, sebab kita waktu student kita tak tahu pun apa engineering yang ada sebenarnya. Kita tahu the main. And then saya try pergi dekat Mara punya open day, and then try pergi GMI open day, kita nak tahu lebih dalam apa mechatronic ni. Saya pun agak minat dengan autotronic dulu. And then start mechatronic. Lepas tu saya sepatutnya dah boleh masuk bulan 4 tu, tapi saya tak masuk bulan 4, saya terus masuk yang bulan 7 punya sebab saya ambil masa untuk fikir and kita study mechatronic ni pasal apa. So bila saya understand mechatronic ni dia ada mix of mechanical and electronic. Jadi saya rasa saya pun suka pada programming. And then saya go on dengan this mechatronic sebab dia ada mix tiga-tiga tu. Agak menarik. Saya rasa dia punya cabang macam besar. So you go all the way sampai degree mechatronic. Yes, sampai degree. So you tak regret decision tu? Saya tak regret decision tu. Yes, sebab what? waktu diploma tu habis kita dapat mechatronic tu, kita rasa macam susah diploma, takkan nak sambung lagi degree kan. And then saya ada juga try mohon lain. Tapi saya dapat yang mechatronic juga. So saya rasa memang rezeki saya untuk ke mechatronic tu adalah tu, ada sebab lah tu. And then saya pun memang lagi suka buat PLC programming. Bila kita kat diploma saya rasa dah seronok ni kan. Try go on. So I assume your PLC subject is your favourite subject lah? Yes, PLC is my Who favorite taught you subject. during that time? Sir Afiq Faris. Sir Afiq Faris. Might be the different person Might be lah. different. Yeah. Alright. So yeah, he's And currently then- doing PhD now. Yes. And then waktu FYP pun yang banyak saya pasal PLC Miss Masni juga. Miss Masni pun ajar saya, sebab dia sebagai saya punya supervisor lah. So memang dia ajar saya, kalau ada salah semua dia akan tunjuk A to Z. So setahun kita ada FYP 1 dan FYP 2. So memang saya rasa setahun FYP tu dengan dia memang smooth lah. You buat projek apa? Saya buat semi automated burger vending machine. Oh, burger vending machine.
what is it about? Dia macam kita ada HMI tu, saya mau to HMI dengan buat PLC. And then saya fokus on kita sebagai customer, kita akan datang kat vending machine tu, kita pilih burger apa kita nak, and then machine tu akan terus macam dia drop lah setiap patty satu, and then next station dimasukkan roti, and then next station dimasukkan ni, then next station ada sayur semua macam tu. Oh, it's like more like a food processing management jugalah. Yes, lebih kurang macam tu, sebab kita kena tengok dia punya sauce, and then customer pun boleh decide macam sama ada nak sauce tomato atau sauce chili, kita boleh pilih mana. Adjust lah, customize lah. Customize. Oh, menarik thank you Akmal. Okay. Kawan-kawan you satu tim ke? Waktu tu tak. FYP? Tak. Oh, okay. Kita orang satu kelas mechatronic lah, waktu diploma kita orang satu kelas. Okay, how about Zulfaqar? Introduce yourself. Okay, so tadi dah bagi nama, Muhammad Zulfaqar Ahmad Zahar. Saya bersekolah dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Muhammad dekat Johor. Okay, dekat Tangkak. Okay, saya terus direct je lah kan. Okay, macam mana saya boleh jumpa JMI ni. Actually, abang saya pernah belajar dekat sini dulu. Oh, alumni juga. Alumni juga abang saya. Tapi masa tu saya ada juga dapat offer daripada UP lain apa semua. Tapi kenapa saya berminat dengan JMI ni apa semua, sebab setahu saya macam kawan-kawan saya yang bekerja dekat kilang-kilang apa semua, diorang lebih kenal JMI actually daripada universiti yang saya dapat kat UPU, dan diorang tahu memang JMI punya sijil diorang macam lagi orang kata bernilai, betul. Sebab setahu saya macam tempat intern saya yang saya intern dekat diploma, degree apa semua, bila diorang tahu saya dalam resume saya ada JMI tu, diorang macam wow, JMI apa semua. Dan course saya ambil juga pun mechatronics, sebab mula masa saya ambil mechatronics dulu saya ada study juga sikit-sikit macam mechatronic ni, macam apa yang Akmal baru cakap sebentar tadi. Kita ada belajar 3 benda, mechanical, electrical dan juga programming, control. So masa tu saya nak cuba 3-3 ni, sebab mechatronics pun orang kata kings of engineering jugalah kan, dia orang punya course tu apa semua. So memang kita belajar banyak benda daripada automation apa semua. So bila saya dah tahu benda apa yang saya minat, apa yang saya main apa semua, dan after that my degree saya change lah. Saya cakap dengan diri saya programming is a good thing, tapi saya rasa saya nak go towards mana yang saya mahir, mana yang saya minat, iaitu electrical dengan mechanical. So that's why I took electromechanical engineering technologies lah sekarang. So it's a good thing bila macam mechatronic ni membantu you untuk study what is your interest. Then you pursue you punya to your degree lah. It's okay. So macam mana pula dengan SCPD, Hadira kan? Hadira SCPD. So memang you dekat degree pun tersambung. Yes, I buat degree tapi buat dalam power distribution. So Power basically distribution. SEPD I ambil the PD part tu. PD. Power distribution I buat industrial power engineering. That time memang macam want to go into industrial power, which is the higher power ataupun basically TMD lah, TMD. Betul kami lah distribution yang selesai tu 33. So Meaning that macam you pun trying to seek for adventure SEPD. Dan nanti bila you duduk dekat CMI, you study SEPD, Sustainable Energy and Power Distribution, then only you rasa intrigued. Oh, actually my interest is actually at power distribution. Yes. But from my perspective, okay, I think that power distribution quite a challenging for women, tak ke? It is. I was the only one female in my class when I did my Degree. It was in a technical degree. Tapi everybody has been helpful and memang minat I bila I tahu, I suka and I pursue. Everybody has been helpful and smooth lah. Tak ada apa-apa masalah. Power distribution dekat GMI ni bagi you equipment dia waktu tu very helpful for you tak? It was helpful, betul. Sebab I pun sama dalam technical punya degree, undergrad. So banyak benda yang I dah tahu. Macam banyak benda. I mean macam a lot of things macam transformers, bila lepas transformers kan. And then we it is not macam I'm not lying, but kita kan hands on, kita ada pegang the distribution box. I mean I've experienced that before getting into my undergrads.
Oh, so like macam, so I assume that bila you sambung degree ni macam your friends macam brief on you jugalah. Yes. I would say yes. So, tapi macam belajar sikit sama. dengan saya. Betul tak nafi kan? Saya tak nafikan benda tu. Technical degree. And apa lagi ya, macam the lecturers kat sana pun ada dia macam when we talked about technical punya, when they know we have a technical diploma ataupun the experience, dia lepas tangan juga lah macam okay, you can do it macam tu. Oh, meaning that you are independent, that you are safe. I think you are fully like ada knowledge to run your practical on your own macam tu. And the macam panel-panel macam tu kan, we have that in unis as well, and dah pernah buat kan, macam Dah buat kat JMI? dah buat kat JMI PLC kita, and not too bad tapi macam I went into a government university kan. Yes. So the equipments are somewhat older than the Version than ours lah. than ours. So we had the advantage at JMI, we had the advantage to learn the newer version. So macam at par dengan industry you were using it. So waktu you buat practical tu pun you kena kongsi ramai ke? Yes. Waktu buat degree tu lah. Degree, yes. Kalau waktu dekat JMI tu practical? Some is one by one, tapi tak pernah more than like 5 ke 3. Saya rasa macam paling banyak macam 2-1. Walaupun waktu tu kelas 8 yes, kelas. 8 kelas. Betul. Dah 8 kelas. Yes. Lepas tu satu kelas 22 ke 24. Yes. Tapi practical itu tak 1-2. Yes, sebab ada 12, Wow. kalau macam 24 orang kan ada 12 panel. So satu orang, 2 orang satu panel. So equipment tu banyak. Banyak. And cukup lah. Cukup. You know, SCPD. SCPD. How about from mechatronic punya perspektif pula, macam mana you all punya practical task, and then waktu dekat sini berkongsi ke tidak, dan juga try to compare during your degree tu. Untuk waktu dekat diploma kita cerita yang waktu kita praktikal mostly group lah, tapi dalam 3 orang hingga 4 orang lah. 3 atau 4 orang macam tu. And then practical dia, kalau practical yang sebelum test kita buat dengan lecturer memang guide kita 100%. Kita akan tanya tu, memang dia orang explain one by one sangat. Semua orang kata lengkap lah. Nak buat pun kita faham. So yang penting bila kita buat practical ni, kita nak kefahaman benda tu. Bukan kita main buat je. Betul, safety first. Dan juga sebab tiga kat sini pun diorang explain kat kita orang pun sebab setahu saya yang kita orang belajar semua, diorang semua ada history kerja kat industri apa semua. Jadi macam bila diorang guide kita orang tu, diorang tak ajar ikut buku saja tau. Diorang ada juga pengalaman daripada diorang safety apa semua, macam kenapa kita tak boleh pakai equipment ni apa semua. Walaupun mungkin dalam buku kata macam jadi lebih dia punya rintangan ke apa kan. Tapi lecturer yang dah di history diorang tahu. Factors lah, we have environment factors, a lot of factors to consider lah. Waktu practical test pula, practical test kat sini pun best juga, which is sangat boleh tahan, taklah susah, tapi dia kita buat sendiri first. Practical test kita akan buat seorang-seorang. Kita buat seorang-seorang, buat sendiri, and then ada kertas soalan tu kita pun isi sendiri, explain, and then lecturer akan datang tanya lagi, explain dekat lecturer macam mana kita nak kita faham tak apa kita buat tu. So dari situ kita nampak yang kita understand lah benda tu, kalau kita boleh buat dan juga explain. Sebab kadang ada orang boleh buat tapi belum tentu boleh explain. So dalam, bukan kalau PLC maksimum 2 orang saja, bukan ke? Itu betul, itu yang group punya practical ada. Rindu lah buat BMW. BMW. Basic mathematics. Yang buat ke? Itu seorang You satu. tak Yang seorang satu. Itu salah satu. Penat tu. You all ada goals tak dalam kelas Ada tu? 2 orang. Oh, kesian je dia. Time tu kita tengok diorang buat macam, weh kau, kita orang dah macam boleh kata dah hisap 3-4 proses. Live ni. Yang tengok dia ni kata ya. So, diorang okey lah. So far diorang okey lah, tak ada diorang apa okey masalah lah. Sebab diorang kalau diorang dah tahu benda tu, nak tak nak diorang memang kena buat juga. Sebab dia macam memang basic lah, you kena buat benda basic. Ya, Tapi betul. second semester you memang run it auto, betul? Betul. Ah. First lah kita memang. Itu work yang first. Yang second Kan? saya pun tak ingat sangat. Second yang kita main milling. You lelaki ICPD lelaki lah. Balik bawa besi. Betul. My room
roommate sebutkan bau besi tau. Macam kesian dia. Tapi kenangan lah tu. Betul. Banyak mana terbaring kan, dah penat dah apa semua. Sebab you all kena faham basic. Betul. Kalau you tak faham basic, macam mana you nak pergi lebih jauh, betul? Memang kenalah belajar. Betul. Ada question, kat sini kita panggil TTO lagi ke ataupun lecturer? Masih lagi TTO. Cumanya kalau pada kita punya viewers, kita panggil lecturer lah, because everyone understand what is TTO kan. So macam mana pula you? You punya from diploma tu yang buatkan you rasa macam apa yang you rasa you tak boleh lupa dan diploma you? Yang memang tak boleh lupa, of course, kawan-kawan apa semua. Lepas tu kita orang punya lecturer, sebab saya actually kadang-kadang masih in contact lagi dengan saya punya supervisor. Macam baru-baru ni, tahun ni kita ada beraya, kita still beraya lagi dengan Miss punya, kita buka rumah Miss apa semua. So macam kita still in contact apa semua. So bagi saya lecturer-lecturer kat sini diorang memang banyak membantu apa semua. Kadang-kadang diorang share kat group apa semua macam ada kerja kosong ni, cuba try apply apa semua kan. Kadang-kadang kita nak tanya macam yelah notes yang lama-lama yang kita dah hilang apa semua, kalau minta balik dapat lagi, tak ada masalah apa semua. Kain Apply lah to your degree juga, sebab tu you minta notes tu ke? Sebab waktu kita ada interview, saya pernah interview and then ada pasal logic code, logic punya and or semua tu kan. Tu yang memang saya dah, alamak, dah 3 tahun dah tinggal. Memang kena tanya sekejap. Tanya dulu Miss Izzati semua. Dia bagi tahu lah pasal ingat lagi tak semua. So you had like a fresher course with your Betul. CTO, masih lagi? Dan kemudian to assist for your interview. Ya, esok tu terus interview. Alhamdulillah. kadang-kadang memang banyak membantu lah. Kadang-kadang notes tu pun ada juga untuk macam note degree apa semua. Saya tengok juga lagi notes CMI yang saya ada catat apa semua. Still berguna lagi actually notes CMI apa semua. Dan FYP you buat apa? Untuk degree diploma kita orang buat smart automated machine dishwasher. Yang kita orang buat tu kita orang punya problem, kita nak bantu macam catering ke apa yang macam majlis-majlis apa semua. Sebab kita tahu biasa masa tahun tu smart dishwasher yang kita tahu biasanya memang dah built in dekat dalam kitchen apa semua. Macam kita orang ni, kita orang boleh portable, kita orang boleh bawa apa semua. Dan setiap apa kita akan masukkan 10 buah pinggan apa semua dalam tu. Dan dia akan cuci pinggan tu dengan apa high pressure punya water apa semua. Dan memang kita orang dah test apa semua. Alhamdulillah tak ada crack. Tapi kita orang Tak ada crack. Alhamdulillah memang tak ada crack. Sebab mula kita orang takut juga high pressure water kan. Tapi sebab kita orang target macam tu, kita orang try lah kotorkan pinggan apa semua, letak apa benda-benda kotor gincu ke apa. Macam kan kita tak tahu catering ke apa, macam cawan sangkut dekat cawan ke apa. So kita memang try apa semua, like mungkin boleh kata 5-6 kali try test pressure water apa semua. Dan 10 pinggan tu boleh siap dalam masa 20 saat. Wow. Water pump? Water pump apa semua. Memang dia pressure water pump apa semua untuk bantulah pinggan dengan cawan tu. Sebab tapi masa tu ada panel tanya juga kenapa 10 pinggan ni kan, sebab kadang-kadang datang lama apa semua kan. Lepas tu Periuk boleh tak? Periuk tak boleh. Kita macam sebab masa tu 10 biji pinggan dengan 5 biji cawan. Dia punya tray tu. Ya betul. Sebab kita buat portable kan, kalau buat besar-besar nak mengangkat penat betul juga kan. Betul good idea lah. Aku tak fikir. Betul lah camping you apa semua. main mekatronik. How about your FYP project? Boleh kongsikan tak? Lama sangat dah. Recap I think macam I did macam portable solar dengan wind, like a vertical wind punya portable punya energy And system. then we harvest the energy? Through that, Yes. and then we had basically electricity lah dari situ. It was quite a simple project. Tapi there were a little bit of programming inside there. It has to be kan, kita ada certain criteria to make it into FYP. There are few ideas before tapi kena rejected, so we had to improvise it sampai meet the criteria. So during your time ni, dia punya FYP ni a team of 4 juga. Kalau you lah apa yang you rasa perbezaan waktu zaman you dekat GMI ni
dengan sekarang punya labs? Labs banyak gila dia punya difference. Yeah. I think You baru masuk autotronic lah I ni? baru masuk autotronic. Dia tak tengok lain lagi? Sekejap lagi ada Ha. the equipment saya rasa semua ni baru-baru. We didn't have this before. Waktu Tapi at that my time dulu pun dah kira very advanced. Very Betul. advanced at that time. So kita memang from time to time tu kita always memang improve our labs kan. That's why lah, because of course kita kena sentiasa mengikut arus teknologi kan. Kita tak nak student kita dapat the old tech, tapi I would say PLC kita tu tahan lama. Sampai sekarang pun masih dipakai dekat industri. Bayangkan. Dan dia macam dia boleh bertahan, dia I would say macam robust, rigid. Dah pernah apa shock ke apa ke Masih still hidup. masih hidup. Bayangkan pentingnya punya PLC dekat industri. Kita guna apa? Siemens. Sini pakai apa? Ada few different options kan untuk Oh, dekat sini kita pakai Siemens. Siemens, kita pakai Siemens. So, kalau you, apa yang nak cakap dekat student-student yang bakal nak masuk untuk SCPD tu? Oh, that's a big question. I don't know. Try dulu, datang je Mai. Yeah, datang sini tengok the equipments, and you can ask questions macam what, like the pathway for you to become this person macam tu kan. And apa yang ada dekat GMI can help you with that. Macam tu. Kalau I buat macam tu lah. That's what I did before. Bagusnya you. Macam kita kena ada like a set of list and things yang kita nak. Okay, kita dapat tak achieve dekat GMI macam tu lah. So first thing is the equipment. Second thing is the ratio to students, lecture to students. Apa lagi ya? Oh, the technical. How much percentage of technical punya pembelajaran yang kita buat versus the theory. That's really important for me at that time because I know I want to become an engineer kan. A technical ones macam tu. That's why I think because you are very motivated, high motivated, you know your goals. Alhamdulillah now you're as a project specialist in Selabija. So to be in that position, was it hard for you? It was there were hurdles juga. Ada certain stuff tapi macam mana pun I rasa macam I boleh buat macam you know you have to do it and then you do it. Strong will. Buat je kan. Strong spirit, strong will. To Selabija. How long have you been in Selabija? 2 years now. 2 years. Oh, congratulations. So Miss harap nanti you keep on growing lah. Ramai ke student GMI dekat Selabija? I tak nampak anybody I kenal tapi bila I tengok dalam alumni kat LinkedIn kan kita boleh tengok ramai sebenarnya. Cuma maybe you tak bump into each other. Mostly diorang macam pergi ke offshore ke somewhere. Yes. So kalau macam tengok diorang punya tu kan dia punya alma mater dia is GMI. Sometimes kita boleh relate kan, kita cakap hey I was a junior, I was a senior macam tu. Have that close community juga lah. Alhamdulillah. Okay, Akmal, macam mana pula dengan awak? Macam kalau awak kata, boleh awak ceritakan tak? You punya current company ni, produk dia apa? Kita mau tu food product lah. Food product, Healthy Fresh Agro. Healthy Fresh Agro. So saya baru dalam 4 bulan macam tu dekat situ. Dan dia SME company, a small company. Okay. And then dia orang kita produce sauce chili and then paste masakan. And then kita pun tak pakai fully auto lagi kat situ. It's a small company lah, memang tak pakai fully auto lagi. So maknanya ada pakai PLC? Tak ada. Tak ada pakai PLC. Tapi sebab you faham the process tu, so mudah untuk you. Yes, untuk first kita macam apa yang saya boleh implement macam cara nak buat planning. Macam planner lah, as a planner kan kita assist kita punya leader kita untuk buat planning. Sebab kita nak tahu minggu depan apa production, and then 1 month kita macam mana. Produk banyak? Produk ada dalam 14 produk. Yes. So dalam tu ada banyak production line ke? Ada dalam 2 sahaja production line. 2 production line. Tapi well equipped untuk 14 produk. Yes. That's high efficiency insyaAllah. And then kita pun baru lagi masuk market juga. So kita nak nak buat massive production lah juga sebenarnya. Macam kita nak cuba high efficiency tapi cantik. So waktu saya masuk tu
saya assist diorang untuk buat inventory management sebab saya waktu intern memang mostly kat Hitachi saya buat inventory juga. And then waktu kat Hitachi tu saya assist untuk audit. So bila kita buat audit ni diorang nak tahu mana mesin ni pergi mana, mesin ada certain intern, yes. Intern tu miss. Betul kerah tu. Dipercayai untuk buat audit. Betul. Hebat. So, saya assist orang untuk cari barang-barang tu. Jadi kat situ pun saya pun tanyalah ni barang apa semua kat situ. Saya rasa saya belajar apa itu macam apa nama certain machine kat sana lah. Oh ni machine yang untuk diorang buat. Saya rasa sana buat power macam apa yang wireless charger. Wireless charger untuk kereta. Hitachi mana tu? Hitachi Bangi. Hitachi Electronic. Oh, so produk dia apa kat situ? Kat situ dia buat wireless charger dalam kereta punya. Oh, wireless charger dalam kereta. So contoh company Ford, diorang punya wireless charger tu datang daripada Hitachi situ. Wireless charger saja hanya untuk kereta? Untuk dalam kereta, yes. Untuk dalam kereta saja. So banyak kereta lah brands yang ambil dengan Hitachi. Dia ada setiap line tu ada setiap model kereta, untuk model kereta. Yang tu saya rasa macam privacy sikit sebut. Dia ada macam 5 line kat situ. Satu line satu company. So kat situ ada PLC lah, ada banyak main robot ke apa. Yang tu saya tak dapat lagi dengan PLC industry lagi. Tapi saya memang minat juga kalau saya nak try next next company tu supaya saya nak cari pasal PLC. Nak apply, saya tak jumpa lagi. Saya tak jumpa lagi untuk Ah. PLC ni. So mostly saya masuk company industry, saya more to assist orang punya production line. Macam mana diorang buat planning, sebab kat Hitachi pun saya tolong diorang untuk buat meja, berapa banyak meja diorang perlukan. Untuk dalam satu line tu ada berapa banyak meja, and then kena identify ni meja apa, jarak semua. Betul sebab production engineer kan. Saya harap viewers di luar sana okey dengan suara kita. Maaflah tiba-tiba meriah kat dekat ni. Maaflah belakang ada Tesla. Nampak tak dari tadi? Kita sajalah menunjuk. Kita semua dah seronok lah kat belakang. Itulah. And you macam mana dengan so you punya intern kat mana tuan? Okay, intern saya dekat Melaka, dekat AFA, diorang bahagian production. Saya AFA, AFA, AFA Teknologi. Okay, saya dekat situ, saya diletak dekat bahagian mechanical department untuk 2 bulan selepas saya habis masa intern tu. Lepas tu, selepas 4 bulan tu, saya dihantar ke bahagian site. Saya dibawa ke site. So yang paling banyak pengalaman of course kat site lah, dekat Shah Alam. 3 minggu pertama masa dalam tempoh 4 bulan tu dekat Top Glove. Okay, so sampai tak tahu actually AFA ni dia orang buat mesin packaging untuk glove. Itulah baru nak tahu dia produk produk AFA ni. Dia buat mesin packaging glove. So memang dia orang buat fully automated lah, daripada start glove yang memang kosong tu, yang tak ada kotak, sampai dia akan kumpul 100. Lepas tu masuk ke dalam kotak. Besar mesin tu? Besar. Besar mana tu? Alamak. Boleh kata besar ni juga daripada 3 meter lah. Viewers tak nampak? Biasa nampak. Sah. Macam ni kot. Dari sini sampai sana. Viewers tak nampak. Viewers kena pusing pula nanti. Agaran lah 2 meter, ambil kat rumah 3 meter tu macam mana? 3 meter. So dia tinggi? Tinggi juga. Tapi boleh kata separas saya punya dada jugalah, dalam 1615 juga. Sebab yalah, kita nak letak glove tu juga, sebab kita akan bawa juga 100 akan letak. So nanti dia akan susun apa semua, dia akan masukkan terus ke dalam kotak. Banyaklah proses dekat satu mesin tu. Yes, betul. Seingat saya ada dalam 4. So waktu dia staking, Staking, waktu dia buka kotak. Oh, dia buka kotak auto? Dia buka auto. kotak. Auto tu buka, lepas tu dia masukkan glove, lepas tu dia lipat. Lepas tu dia terus turun. Terus tu untuk satu mesin lah. Itu satu mesin. Okay, so masa yang dari kat Smart Glove tu agak mula masa diorang panggil nama saya. So kita masuk site ni, tim kita tak ramai, 4 orang je. So Servis lah. Servis team. Servis team. So kita as a intern, klien tak kisah pun kau intern ke apa, dia tiba-tiba nampak kau kat situ pakai baju kerja tu, dia just fikir bila siap. Kita pula kat situ, kita pun macam ya, kadang-kadang kita pun nak selamatkan company, walaupun kita intern tapi kita kena
like kadang-kadang pagi-pagi kita akan ada meeting. Betul. Macam tanya, sekarang kita dah berapa persen. Yes. So kadang-kadang saya tanya senior saya like berapa persen apa semua. So bila kita dapat team sendiri apa semua, masing-masing dapat kerja masing-masing. So boleh kata critical thinking tu kena ada juga. Betul. Sebab Jadi kita dekat tempat orang kan. Kadang-kadang support pun kurang. ya betul. Sebab servis kan. Betul. Tapi kita boleh always on the phone with our betul. team dekat Team. HQ. Okay, Betul. minta apa yang betul. Iaitu dalam kita panggil memang servis team lah. Ya, betul. Hadira pernah jadi servis team. Sekarang servis Oh ya ke? So I understand aku pilih. Ya ke? Boleh kongsikan pula pengalaman Hadira. Sekarang apa yang company saya tengah buat is kita panggil PTS ataupun PTS again, process technology. Basically kita buat equipment untuk midstream processing. Mixing? Midstream. Midstream. So Midstream kalau untuk oil and gas. Oil and gas. Kalau kita ada upstream, ada midstream, ada downstream. So midstream tu lah. So kita proses sellable oil tu ataupun crude oil into sellable oil. Orang yang company dah pernah ada tahun 60-an, 70-an dulu. Kalau dia orang macam nak revamp balik ataupun dia nak rejuvenate balik barang-barang tu, dia panggil kita untuk kita assess, kita redesign untuk now punya condition. Lepas tu kita execute the project lah. So kita panggil brownfield. Kalau macam yang baru, kalau kita panggil greenfield kan, untuk oil and gas, kita panggil greenfield. Untuk brownfield ni benda-benda yang lama lah. Brownfield tu dalam umur usia berapa tu? Apa-apa yang dah existing. So basically kalau yang kosong yang tak pernah ada apa-apa lagi, kita panggil greenfield ataupun so kalau yang existing one, kita dapat tender, kita panggil brownfield. Barang-barang. So you sentiasa travel ke? Ada travel juga, tapi mostly duduk dekat office dia sebab kita project kan. Kita ada documentation, macam tu kan. Project dia, the engineers itself, they will travel. I see. Okay, I think dah almost ke hujung rancangan adanya kan. Sedar tak sedar dah sejam ke? Dia dah nak masuk iklan. Ya, iklan. So, Miss kongsi lah pengalaman Miss Mechatronic juga. Miss Mechatronic, alumni here lah. At that time, Miss sekolah dekat teknik dekat Kuantan. Lepas tu ambil account, ambil fizik, kimia, account, and then some perniagaan also. And then I got a good result for it. But then like I realised that I don't like reading because I applied PTA, I dapat undang-undang. Like kita dah minat kira-kira. Lepas tu bayangkan kalau kita masuk dekat satu program yang kita kena membaca, tak boleh. Kan? Lepas tu macam during the class tu, kelas kan macam bila sejarah banyak macam akta lah, apalah semua. Semua teori kan. Betul. So macam akta 192, akta 36. 36 tu apa yang saya buat adalah saya nampak 36, saya 3 kali 6, 3 bahagi 6. Saya tengok benda tu je. No, I just buat kira-kira je. I buat kira-kira. Rather than I baca tu, I buat kira-kira je. Meaning that I know lah macam maknanya, okay, my passion is actually thinking of numerical thinking lah kan. So, tapi I tak tahu lah bagaimana. Sampailah Majid kata, try GMI. I pun, okay, I give it a go. Rupanya, it was a good decision lah pilih Mechatronic ni. Because dia memang train you for critical thinking. Lagi-lagi FYP tu. Saya tak nak pilih. FYP tu, kalau Mechatronic, ya Allah, dia punya mechanical drawing tu, dia punya electrical punya. Betul, sama PLC drawing lagi. Dengan dia punya control tu. Masa boleh FYP PBL lagi tu. PPL lagi. Sebab kita semua belajar bahasa Jerman. Ingat lagi tak? Ingat lagi bahasa Jerman? Wah, you all ingat lagi tak? Tak. Language bukan saya. Language bukan saya. Ein, zwei, drei. Apa lagi? Wir fünf. 6, 7, 8, 9, 10. Sorry lah. Itu kan kita belajar kan? Kita belajar. You all belajar dengan siapa? Frau Anna. Frau Rowena? Frau Anna. Frau Anna? Frau Anna seems like dah tak ada kot. Maksudnya ada lagi ke? You belajar Jerman dengan siapa? I dapat berpeluang Frau Anna yang the German tu ke?
Ke Miss dengan Sir ke Prof? Tak, I dengan Prof. Hafiz. Oh, Hafiz Osman. Hafiz Osman. Oh, he's no longer here lah. And you? Prof yang dulu sama kita perawan. From Malay Malay. So I berpeluang my time I dapat dengan German punya. From Anna, I think her name. Yeah. So she's very nice. Dekat So, Syamaling ke tuan tu? kat sini. So waktu tu I masuk 2011. Kenapa? Kita orang tak ingat dia balik ke Jerman, kita orang tak tahu dia study mana. Kita orang kita masuk kelas. I miss. Itulah dia orang memang student kita ni. Tapi they are very good student lah. You all happy lah dekat JMI. Happy sangat. Happy. Happy. Harapnya nanti bila dah ada saudara mara nak habis SPM ataupun dah habis SPM kan, boleh let them know about JMI. Yes. Kita punya labs ni. Even kawan-kawan pun saya suggest juga macam kalau korang minat teknikal, go on kat JMI. Memang kena datang and then turun padang tengok kita punya lab sendiri because sekolah tak ada. Sekolah tak ada macam ni. Sekolah tak ada macam ni. Sekolah ada kereta macam ni besar kan. Orang budak baik. Satu sekolah lah tadi. Oi, mahal nak bayar black biji. Tantang mahal tu lagi mahal RM5 tu. Betul. Jadinya harapan Miss you all kecil dulu. Pilih career yang membantu untuk bagi you go. Go to the industry yang you rasa good for your future. Kena pilih dah lah. Mechatronics ada dia punya niche dia. Dia ada, you boleh pergi banyak industri actually mechatronics ya. So kena pilih lah mana you rasa you pergi kat mana, industri mana rasa. Tak nampak lagi. Saya belum nampak lagi tapi certain company tu saya dah try tengok-tengok juga macam Backoff, Siemens. You pergi Bangkok? Saya ada try apply situ. Interview pun saya dah cuba situ tapi belum dapat lagi lah jawapan. I see. And saya pun menarik juga tengok Backoff pun sebab waktu kat JMI saya tak kita buat Siemens kan. And then habis degree saya pergi join lagi program JMI yang dengan Bosch Control X. Oh, you join JMI punya? Ada lagi tahun ni insyaAllah. InsyaAllah. I think ada phase 2 punya. Sekarang ada phase 2. You dapat nak join phase 2 punya? Macam Lepas tu berminat lah saya. Tapi dia kata tadi electromechanical. Dia nak buang control tu. Tadi tapi dia minat juga. Tapi Minat? boleh lah kalau hydraulic ke pneumatics tu boleh lagi lah. Yang ni phase 2 yang untuk control if I'm not mistaken. control. Kata phase 2 yang macam Siemens punya style. Dia dah link dengan PLC nya. Dia macam Bosch dengan Rexroth punya hackathon tu. Saya InsyaAllah. Kena tanya Miss Masni Ya. on that. Kena tanya Miss Masni. faham. Kalau pneumatic, hydraulic kan dia pada mechanical kan. So macam tu saya minat lah hydraulic macam tu. Boleh consider sikit tak electromechanical ni dengan mechatronics? Mungkin paling dasar saya boleh cakap mekatronik apa yang saya belajar dia modus ada robotics, ada guna sistem-sistem PIT apa semua, tapi lebih kepada macam electromechanical ni dia lebih kepada fully orang kata dia ada juga sedikit PLC tapi dia tak ada macam orang kata C++ atau apa semua tu saya tak ada belajar. Adalah automation tu ada sikit pakai apa semua. Tapi kita orang actually lebih towards kepada electronics lah. Lepas tu ada juga sikit-sikit kita belajar macam renewable energy, green apa semua. So kita orang ada belajar mana yang boleh pakai sebab nama sendiri kan electromechanical. So mana yang ada bagi electronics, ada yang bagi mechanical, so kita orang boleh apply benda tu. So meaning that mechanical to generate energy, harvest the energy and then to be applied to electro. Macam tu? Ya betul. Apa produk-produk of electromechanical? Kalau macam I boleh kata mechatronic, produk dia robot. Produk dia adalah macam mesin-mesin tu lah. Mesin-mesin tu lah. How about electromechanical? Produk dia apa? Okey, macam electromechanical yang saya boleh kata macam saya sendiri, saya buat solar panel. Okay. Saya buat Solar panel? Saya buat solar panel apa semua. Memang kita orang
built-in daripada first ada sedikit mechanical macam itu kita buat glass. Lepas tu solar cell tu memang kita orang solder sendiri pakai dia punya Silver strip. silver strip tu apa semua. So kita orang memang build-in sendiri lah, maksudnya macam kita orang asingkan, macam kalau contoh ada 20 solar cell, ada 15 solar cell, apa beza dia punya power input, dia punya apa max voltage apa semua. So bagi saya itu paling senang saya nak kata produk yang paling critical macam tu daripada solar panel. Kalau solar cell dekat JMI ni apa yang kita belajar? Saya ingat dulu kita pergi kat Dekat 5 tu. You nak tak faham? Tiga tu rasa fix tu lah. Belajar. Rasa kita can't remember lah. You kena measure kan. Lepas tu dia masuk ke generator. Yes. Before that we pergi ambil yang apa benda yang dome tu lah, yang kita tengok where the sun ada measure that where the sun is. Macam kat situ kawasan tu ada apa shadow ke apa ke. And then baru kita tahu okay that's a good placement for solar. Lepas tu how masuk dalam, sebab dia DC kan, how we fit in into our AC macam mana tak. Jadinya waktu you intern dekat mana? Waktu diploma tu? Intern dekat M&E punya company, M&E consultant punya company dekat M&E. Mechanical electrical. I see. So waktu tu applied on power distribution lah, I assume? Yes, electrical. Banyak on that electrical part. Time tu solar was not really a big thing lagi. Tapi in general lah. Tapi dalam dalam the industry, I mean the world, dalam media, dalam world actually tengah booming. Tapi kita kan waktu tu di Malaysia di lah. Malaysia lah. Di Malaysia. Sekarang pun dah booming dah kan. Kat mana? Kalau menghala Melaka tu banyak ada solar panel. Awak kan orang tangkap? Ikan tu. Saya nampak. Nampak kat tepi jalan. Besar tu. Daripada kecil lagi. Lepas tu jadi besar-besar. Getting bigger and bigger. Clean energy. Clean energy ya. So your family memang you the first ke yang jadi ambil engineering? Yes, the only one. You the only how many siblings you have? 5. So Diorang semua dalam medical field. I'm the only one in engineering. Hebat lah you. Alhamdulillah. Boleh juga. Sungguh. Yes. So maknanya you senior of Zulfaqar and Akmal? Yes. You senior. Di sini yelah, I way senior. I dah I masuk 2011. I habis 2010. I masuk January intake by the way. January intake, you all Julai Julai. I masuk. Yelah sebab I kan pergi ambil law tu. Yang law tu I macam Masuk juga. I masuk. Itu I masuk. I tengok dia apa aku kena belajar ni. Benda tu biasa ni. Kan. Macam sejarah kat sekolah. Sejarah kat sekolah macam tu kena pegang. Kan. Masuk JMI pula. BMW pula. Tiba dapat gini. BMW. Zaman you all ada lagi baju biru tu? Ada. I pakai lagi baju biru tu. Ada ke? Ada. Share kan? I nak buat konten. Boleh bagi tim digital nak buat konten pakai tu buat kenangan. Macam inilah zaman dulu we student. Tapi memang rindu lah baju tu. Kalau tak tadi dah pakai jaket JMI dah saya datang. Patutlah. Ada union tu. Jaket hitam pun dah pakai. Jaket hitam pun ada eh? Ada. Jaket hitam Ya, yang ada logo jaket. je. Ada juga. Ada. So, sekejap ni yang biru yang panjang ke Yes, yang biru yang pendek? panjang. Biru pendek. Tak, kita zaman biru biru pendek kemeja tu ada. Beza. Saya ada. You ada juga? Abang saya ada. You tak? Dia tak Kita sempat lah. kita yang biru yang panjang. Blue and red kan. Dulu ada gap. Betul. Blue merah. Betul. Dia macam jaket. Dia macam nak Baju cakap? corporate lah. Macam baju corporate. Baju corporate lah. Dia macam pada sini je. Lepas tu dia ada butang. Lepas tu Kalau macam ayat dulu kita orang panggil bomber lah. Joket bomber. Ya, Tempat sikit kan. betul. Jaket. Tapi I suka. I tak pernah fikir. Ya. Pergi kelas baju sama. Hari-hari pakai sama. Ada saya 4 dulu kat banyak kan. Dan kita iron banyak. Pergi kelas tak perlu fikir. Memang macam I'm ready for the class. Tak perlu fikir apa dah. Jaket sama pergi kelas. Macam you all fikir Biasa kita kan. Kita pakai jaket je kita orang pakai. Takkanlah pergi kelas PRC pakai jaket biru. Bukan jaket Tak hitam. jaket hitam Eh, je. You all pakai jaket hitam tu. Kita orang pakai jaket tu je.
Hari-hari. Bagus lah. Tak payah fikir macam mana. Tukar t-shirt. Ah. Tukar t-shirt. Kalau rasa macam t-shirt macam aduh, zip lah. Yes. Bagus. Oh, sebiru tu ada lagi? Ada all stain semua ada lah. Ada. Kenangan tu. Ada. Ada unik besi-besi tu dah tajam tu. Aku dah ada lagi. Kan, ada simpan simpan. Eh. Pass to your son. Oh your daughter. Legacy. Legacy. Sambung legacy ya. Kau pergi Legacy. kelas nanti kau pakai judi. Sekarang dah tak pakai ke? Tak. Baju biru tu pun panjang tu. Yang panjang tu Lab masih coat tu. pakai lab coat. Masih pakai lagi untuk pergi ke lab coat lah, untuk buat BMW tu, pergi ke apa yang Hydraulic. hidrolik kena pakai sebabnya dia Minyak hidrolik. banyak minyak, Ya. so kena pakai lah. Nanti kan kalau tak, nanti banyak oseng kat baju kita. So tapi hidrolik, kalau you rasa hidrolik penting tak, pneumatic hidrolik tu dalam industri? Oh, you pun pakai? Yelah, Ada juga. dia suruh baca. Penting lah hidrolik. You maknanya SAPD belajar juga. I ada lah tu pneumatic ke hidrolik. I tak ada. Pneumatic ada lah, angin kan angin. Yes, hydrolik you belajar SAPD. Yang pakai minyak. Dia dekat. Setahu I, pneumatic hydraulic should be in one semester. Like they're together in one subject. Betul dia sekarang. So memang ada dalam. Memang ada. tu. You all pakai pneumatic hydraulic. Yes, betul hidrolik. Produk you masih pakai angin sahaja. Ada Minyak. minyak kurang, kita pakai Sebab- banyak pneumatic compressor kan. Sebabnya food. Food takkan nak Ada minyak. mantai pun. Macam you yang tadi glove stacking Glove stacking, kita orang pakai pneumatic. pneumatic juga. Tapi memang penting lah. In fact Waktu interview tu Wah, ya tu masa yang saya interview baru-baru ni, like dia tengok saya punya resume ada phase 2. Like saya belajar tu pun waktu diploma. Lepas degree dah credit transfer apa semua. Dia macam cakap, awak belajar phase 2 kan? Dia boleh tunjuk drawing, boleh tak explain macam mana dia punya pergerakan kan? Baik, Kita ada kat sikit. situ kan. Simbol ni macam ingat lupa ni. Rasa baik teka betul. Dia teka betul nasib baik sebab kita macam ingat macam simbol dia macam dia silinder apa semua kan. Betul, dia ada Kita, dia punya at least kita Anyway. pernah jumpa benda tu. Betul, ingat lagi. Tapi I memang, kalau kenangan I memang I suka sensor teknologi ingat? Ingat. Saya ingat tu sensor teknologi ingat? I rasa tu paling fun lah. Sensor teknologi sebab I main dengan proximity lah, I main inductive lah. So apa lagi sensor you ingat? Yang Motion. light Ada yang kamera tu. Camera motion sensor. Ingat tak? Yang Color saya- sorting. receiver dan transmitter punya laser True sensor. beam, that's called true yes. beam lagi. temperature. Temperature. Ada kita macam temperature sensor. Dia check air. Level. Level sensor. Level sensor pun ada. Banyak. Temperature sensor. Ada saya main masa tu, saya tak ingat. Just masa tu macam bukanlah dalam kelas tapi macam berminat nak tahu benda tu sebab untuk buat digital system kan, yang PBN nak kena buat CAMAP system yang 1010 tu. Sebab masa tu kan kita zaman PKP kan. Tahu sebelum tu hantar 10 sampai. You all sama fikir ke? Yes, kita awal-awal bukan PKP waktu pertengahan. Kenapa? Macam SEM 3 Oh, macam you tu. all graduated 2019. 2021. You masuk 2019. Oh, so was it like hard for you guys during that time? You all datang juga kelas kan? Awal-awal datang, lepas tu SEM 3 kita online. SEM 9 kita half kan. Betul. Maksudnya awal-awal teori kita orang online. Lepas tu kita orang akan datang sini juga untuk ambil practical test, practical lab, itu semua lah. Dia still buat lah, tapi dia lecture buat session by session lah supaya kita tak ramai orang juga. Oh, dia orang control juga lah, Yes, jaga kita distance. Dalam satu lab. Oh. And then waktu final exam ganti dengan apa, macam assignment yang boleh tahan juga susah. Dia kata 2 kali juga hadap FYP tu. Kan? So you all buat FYP waktu COVID? Lepas habis. Lepas masa tu macam kita dah macam boleh keluar negeri, kita negeri. Kita boleh datang sini lah. Waktu 1 kan? You intern SEM 4 ke SEM 6? SEM 5 ke SEM 6? Oh, SEM 6. SEM last. So, sepatutnya kan dia SEM 5 kan. Patutnya SEM 5. SEM 4, Dia SEM 4. Kita akan FYP dulu. Intern dulu baru FYP kalau itu. Betul. Kalau zaman I, SEM 5 I intern, SEM 6 I semua FYP. Sama macam tu. I6 tak jumpa dalam. Oh, intern.
2 tahun setengah lah kat sini. I see. Kadang-kadang sebab kita orang hujung tu sebab senang lah. Macam masa tu kita orang lepas habis intern diploma, ada yang nak offer kerja apa semua. Offer kerja Ha, terus. Senang lah nak offer kerja apa semua. Jadi Miss buat FYP apa tu Miss? I buat green crusher. I call it a green crusher where I crush plastic and also I stand the tin can, I smash it until the leper, then that's it for during my time lah. Sekarang dah hebat-hebat dah. Student zaman you apa, I dengar tadi pun dah kompleks dah. Food processing and then Apa smart automatic dishwashing machine. dishwasher. Hebat tu. Wow, PLC. hebat. Betul. Macam paling agak sebenarnya tu. Tapi maybe because technology advancement Yes, juga. betul. Maybe during my time technology advancement tu maybe just to that era tu memang just capability of the technology memang to that extent je. Okay, bila dah time to time kan technology upgraded, so you guys can do that something that way more enhanced and JMI pun very up to date juga. Keep update lagi. yeah. Itu bagus lah. Currently, students keep on doing the robots. They're trying to do the robots. Banyak robots. Drones. Diorang Lama kita tak dengar drones kan. Ya, zaman sekarang drones. Diorang nak students suka buat FYP buat drones, buat robots. Banyak students kita minat tu. Kalau orang tinggi kat sini. Maybe sebab macam dia punya material, dia punya teknologi tu sekarang dah mudah kita nak dapatkan. Kan? So dapatlah dia punya peluang untuk cuba something yang new. For us macam wow. But for them, this is dia punya generation punya trend tau. Punya generation punya idea. Okay. Saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. I'm very thankful lah you all sudi datang. You dah ditangkap ke? Tak, saya daripada cyber. Okay. Bila you cerita tadi you dah ditangkap ni I macam dia dah ditangkap ke? Masalahnya Tak ada masalah Miss. Kalau tiba-tiba dah datang apa salah dia kan JMI. please do come again. We always welcome you guys to datang. Anytime just let us know. You contact Miss Masni, Miss Sehidi ke? Sehidi ada lagi Dr. Zatil, Hasrati, Dr. Zatil Hafila, Miss Hana, Sekarwana. Saya yang mengajar phase 2 ada. Yang Dr. Fandi. Dr. Fandi. Dr. Fandi sekarang dah transferred to another section. As a head of section for business development to they cover business lah, more to business ventures. That's, so same goes to you. You punya lecturer Miss Raha masih ada Sewan Husni ingat? Syamimi, Ayuni. Tak sempat. Tak sempat. Sebab you the first batch. Pasal Shika. Tapi they are all here. MPU lecturer I Miss Afrina. Tu pun dah tak ada. Tu long ago. But we are still connected. We are always connected through Facebook. Kita orang always keep in touch lah. We are in good terms everybody. Miss, last question lah Miss. Kan Miss dah mengajar sini. Miss dulu alumni sini kan. Masa awal-awal Miss masuk sini, Miss mengajar sini kan. Miss macam Miss tak? Atau macam nak terharu ke mengingat lagi balik apa imbau memori-memori lama dengan kawan-kawan tu. Ya. Sebab saya sampai macam ingat kan. Nostalgic lalu. Lewat KT1 apa semua macam Naik tangga. Change a lot lah. Waktu zaman Miss actually memang I rasa diorang bukan sekadar upgrade teknologi tu kan. Dia punya content tu pun lebih advanced tau. So I'm impressed lah. Syllabus wise ke? Syllabus wise. So I'm impressed lah. Meaning that apa yang I belajar dekat kilang tu, diorang belajar kat sini. Betul. Menarik ke? So I macam my students are quite lucky lah. We are lucky kan? They are lucky. Memang lagi sebab bila kita masuk industri kita dah macam tahu benda ni apa. Betul. Cumanya kita kena sentiasa explore. Like macam kita dah ada the equipment, so kita kena biasakan dah. Dah tahu dah macam mana nak guna, nak practical, nak hands on, banyak. Barang dah ada, cuma you je willing to do or not. Saya cakap Datuk pun motor. And I remember I have my PTO lecturers
used to be my lecturers lah, and now my colleagues. I feel so humble lah to be one of them. My friends pun GMI ni kan sebab mungkin kelas dia satu kelas berapa orang. Lepas tu you stay 3 tahun tau. Betul, sama. So macam suka duka parade tu sama-sama. Betul lain lah bonding dia. Bonding dia lain. Bonding dia memang sampai sekarang kita boleh rasa. So, harapnya you all keep in touch lah. Betul. Terima kasih. Kalau any invitation, just let us know, insyaAllah kita cuba datang. Okay, so, I guess sampai di sini saja session kita. Akmal Daniel, ada apa-apa nak kongsikan kepada kita viewers? Kongsikan. Zul dulu. Zul Pakar lebih macam Dia nampak bersedia daripada sebelum tadi. Okay guys, so ini saja. So saya just nak cakap kepada semua viewers yang kat luar sana yang mana tengah mencari tempat belajar apa semua, cuba datanglah ke JMI. Kalau tak tahu lagi nak belajar mana, datang open day. Try tengok dulu equipment kita orang macam mana, apa semua. TTO semua sudi nak menolong. Kalau ada soalan tanya je. Terima kasih Zul Pakar. Same thing. Dia macam mewakili dah. Dah mewakili dah. Anything from Akmal? Untuk untuk student kat luar sana yang masih belajar ataupun yang tengah mencari belajar, korang boleh try datang open day, and then ataupun boleh pergi kat website JMI, tengok apa yang diorang offer untuk belajar. So mostly semua kat sini kita ada buat hands on, banyak hands on, and then kita ada teori juga sebab kita pentingkan dua-dua juga sebab industri nanti kalau boleh kita nak hands on, teori pun power. Dua-dua tu ada baru mantap. Okay, terima kasih. Ya, Hadira. Thank you for Thank you for inviting me. Thank you Ms. Raha. Thank you everybody. Yes. Keep in touch nanti we connected in Facebook ke? You ada Facebook ke? LinkedIn ke? Instagram, LinkedIn, everything. Okay. Alright, nanti keep in touch. Boleh. Tak masalah. Follow kita punya account, German Malaysia Institute official account. Boleh? Nanti boleh tengok lagi. One pula Cik Hadira. Cik Hadira. Maaf, sasul. Cik Hadira, Cik Zulfakar dan juga Cik Akmal Daniel. Kita doakan supaya mereka kejayaan baik, keep growing, climb your ladder, success, doakan yang terbaik untuk student-student. Okay, thank you everyone for joining us. Bye. Assalamualaikum.